Etaya po sana kakanihuan, iboto tayo po para SK Kagawad, Prince Musngi. Para SK Kagawad, Prince Musngi. President, Lister in Hospitality Course, former SSG member in Anawa High School, 2 times major in Hospitality Course, Prinsipyo, responsible at in integrity, na sumuyo kareng memaryong kayanakan. Nakalpong salamat, masipayo, SK Kagawad, Prince Musngi. Karen po kakong barkada, kalupa kong kayanakan. Lalapit ko at susuyo ke kayungan. Manyad ko po sanang boto, magserbisyo king barangay. Kayan tabi niyo po king progreso. SK Kagawad, Prince Musngi, iboto taya. SK Kagawad, Prince Musngi, kaya katamo. SK Kagawad, Prince Musngi, magserbisyo, sumawag yang tutok. SK Kagawad, Prince Musngi, kailangan ya. SK Kagawad, Prince Musngi, ing idol ko. SK Kagawad, Prince Musngi, tamungan. Iboto para SK Kagawad, Prince Musngi. Pangaras kitang serbisyo, kiniking barangay tamo. Asahan niya po ing tunin ng malasakit. Ibyen na po ing agyuna, basta't bisaop sa tamo. Let's vote SK Kagawad, Prince Musngi. SK Kagawad, Prince Musngi, iboto taya. SK Kagawad, Prince Musngi, kaya katamo. SK Kagawad, Prince Musngi, magserbisyo, sumaupi ang tutok. SK Kagawad, Prince Musngi, kailangan ya. SK Kagawad, Prince Musngi, ing idol ko. SK Kagawad, Prince Musngi, tamungan. Nung mantun kang maprinsipyo at maghanap kang tao, kang SK Kagawad, Prince Musngi mo akam tanini. Karen pong kakong kabaryo at kalupang kayanakan. Oras na kayanakan, misan metong tamo. SK Kagawad, Prince Musngi, iboto taya. SK Kagawad, Prince Musngi, kaya katamo. SK Kagawad, Prince Musngi, magserbisyo, sumaupi ang tutok. SK Kagawad, Prince Musngi, kailangan ya. SK Kagawad, Prince Musngi, ing idol ko. SK Kagawad, Prince Musngi, tamungan. Iboto para SK Kagawad, Prince Musngi.